Amasan KYS minin kiti YouTube ani te hodo se nabon chawin lim na le jana ka hin pile tuni ti ho KYS kiti cookie YouTubers ni ai in kumsi lain khat ve ve kisu hal na ta banga an ni ko ai lawa le YouTube lam banga ipiti ti roi ko ma society khat sumna thei dam ti rungyal ni ai ke ho cookie YouTubers ta ko ki roi ko mo hi in to ai kyo ka ta mo hingi tan president hi le ka vai langa to ni hang sing hi in k vice president ka hi in vice secretary to assistant secretary to areas homia hi in romeo hi information hi in abanting le ko ma to pa hi mangboy hi le finance na ya ho pu zo ai finance hi in ki tu ho cookie YouTubers ki hi mun tina koi hizong le YouTube nei zo se zong na zau theu hin apat na pena kan sai mum chui le YouTube hoi ta bola alo YouTube monetize ya YouTube channel hoi ta run bol wa hin iti YouTuber sai member ne kilawa zong le na zau thei ji muin alui atha ti na zong imatam ko in mi zo se welcome hi in ai wa cha YouTuber sai na zau ne ding hai ipi na bol na yam ti le membership fee ni ki pi ding alo la kum khat sunga KYS mit in ti mu le ni la cha hi han lang a hi lo le chin sung chu na chu KYS member hi kitama hi ta in whole Manipur ki tan te cookie den gam sunga hi district zo sa hi cookie YouTubers su ke hi in ni dang a chu mun khana hi ki mang khon ji hin lam ka ham a hi lawa le sadari just tang hoi lam kat pen an ki mang khon ji hin hin la tu lai ta hi hi hen gal lai tu lai jing khat la khat ki kon ki bil na hi thei lo ja chu amun nai kom na wa kai man mu chi ja chu piti cookie YouTubers aim and object to ipm te tu lai he social media khang a hi ta in gal lai hian lam tu lai hian lang ipi hiong le social media hi a ha na hi le nam pi jong ha the hi nge him le thau jong apoi moi ne na cha jong apoi moi thil do se apoi moi Israel ai social media ki jong hi powerful weapons khat hi in mo ne le the hi ko in Twitter hian no WhatsApp hian no Instagram hian no Facebook ipi le any kinds of social media hi ya ha nu mai hi ta ja hi YouTuber son dong hi tai hi ho ku ki te society khan to na thei mata na thei ho hi kyon no ipi video pen chi bola hi le society khan to mata na thei dam elo le ipi content is mai hi le I society tong ka thei dam ki ho hi kyon no rules regulation kan ei bin society tong ka thei ding society sit na ding khat la khat kina na thei ding topic ho video content ka sim ngai ko ni ho cookie YouTubers rules and regulation in aphal ko in now man na khit na lang thei na ji a vlog na bol ham YouTube channel no na mai lo le en ni langa na khit ji ham ipisi ham nang man na talan na on skill na ha na khit na pen chu hi chu bo se chun YouTube channel nan kirana na nei khat na chu hi in mi content mi bol sa download ki bola upload ki bol ki ti ho jong hi copyright in aphal lo hi in hi ja chu example raga sai ding in very recently to so zani khabe ni to so chali lang to so chu ke area ka gam ka hi in henge in sung khat chi hi ve hi cha hin kin YouTube channel ka nei ka ti manin thing noi khat organization pan ping ka ting khat ga deming ka ting ala khat ga pan ping ka ting khat athia mang khat in su mi te ngai da thai khat sai do lang chu society adinga YouTubers ka hi lo lo hi in society sunga thi san khat u cha khat la no i sawin ki khan thai hi poi ti win na ila tu iti tu so de lo ta tu so ti so ki ti tu oi mas tu mom pun u cha u na ham la pau ki bang alo le za nan ki bang u changan in sung khat ngani hi ji wa chu ti ta bang content ho dong hi ke ho hin rules and regulation a hi cookie YouTubers on content ki ta ka koi lo hi in cha chu YouTube ki bol ding ai le thing sana society min sit na thei ding hello alo la khat kina na thei ding hello e ma on skill a content na ki ma video am khat na ke bola min mi za na thei ham hi ki pa na thei ham alo le nang thil nya ko na so khat in ki hil na thei me la bu bi te ho na thi mam ti ho ta bang skill e anei na ding ai hi content ki se mutin
content ini content nunggu pote ibu isi YouTubers dana na YouTube lihat dulu ya kita itu hin itu koi tabang YouTube channel kirana KYS cookie YouTubers hi khat bo se nalai hin join ni la thum ti nong ka dei puin nong kom sa lo ke bu nu hin nong thai lo de hin kiroi kom na khat bo se hi apil hin de da lam ka hon pan ka so chana ka la wa hi in sia so koi tabang YouTube bola KYS sa hong lu no mo yong lam ka ho exam na ti wa membership enroll ke bolwa ikloi kom wa le no ding a dong khan to ma sa ni tin khat la khat ki ne le naw ki het to naw i khan to naw hin tin khat la khat ai dia ki se kom theu khan ni problem no khat ko mai sei le to a ke ong YouTube channel ka nei wa nga he ki khan ti ki sei dia revenue ho tuni ka ba thei do hin ai wa ngin lam kai da ho ka ki do ham YouTube member khat ka ki tom ama ko na idea suggestion tam ta hoi tam ta mi to ta ma so khat la khat i ki het to apat thum nei hi YouTubers di ta ni hi ngale mi content go hi in nang man content ke simin lang mi kina na thai in sung khat la khat kina na thai al society tong ka thai ding society ati san run na thai khat la khat kina na thai ki tha na thai thu ho video tu kal post hi bin ji tun e wai hi hena sa sa hello bi ki sa hon nong ka hapo in camera hai ki dam na ka jing ka ha sai tim tan ko wa hi tham khat rough thimin gele tun alung hang ni sa min da lung hang ka hi po in khatin YouTube channel ake hona amot ameng post khat an posta a hi ting le comment atun YouTuber so mo bo din he lon mi thipo din na ka bin hi sipo na bol bin bol ni he le nei la ke to thim be net ji ni aman YouTube channel an ne ya a YouTube channel la so a follow a hoi lo ka da post mani YouTuber so si ngo he bin jo YouTubers ki loi kom na hi ta bang member chu ko i ma sa ko ko bin khatin abola ama ke member jong hello KYS member jong hello khani abol kil man mai ji chun YouTubers so si tu kal thi mo tan nei nei te bin ti ka sei mo hin tin ke won nong he nge ne sakam khama mi banga population ta bi po bin wa chong ga jong tam ta ki mu jong hi po in view song ai lo ne subscriber jong tam ta ki nei hi po in ni pathin mu se in KYS member la hin 1k subscriber hi 100k subscriber hi mi pasanya ka kong tawin min kum masalanga memento ka napi ho no min tu nya ka napi ho no min ji tun content ke on ka kisi bi koi mata society ka indi ka ne ka bol po wi ga he te ka tun ki on no i mata ka nei zo lo wa win society ka ngai lu win nam pi ka ngai lu win tu kum ka he ke lawa le tu ki man tais trosan pura william na akinei ni pu jong tun ke on ka sa ka wa ka nei kham i kadong kon ni nei le dan ka sang so hong pa din chun IPLF president pa program ki pat masang ai na ka ki mutu ri chun KYS meaning tui da cha yong le so na ding kan na pi ri ki chun society ading a thil yam khat ki loi kon na yam khat in society ading a impact thil pha i chan ge ya apu do thayam society ji bo se o mai kon self help group jong au min ai lo le mi ki loi kon jong tam ta mi ki loi kon na za chon tam ta mi kita ka ipan na thai chi wa nam ya dinga society adinga phatun na khatun ba hoi lang lai tu lai sun le ta phong do them yo na neu sa jong la pan ala a hi ting le ki thu kom nau chun i lo ling sa nau ding ting tu ka content hoi lo khatin a de upload mana YouTuber so thi mo tan na jong nei bot pi te win YouTuber ta member ho zo sin cho ta mo content chu kam lo ngai pu ge chu a ge la mi pi ke hi na dit ne le itu saya dalam hiltin kan ni YouTuber sa tam ta subscriber nei jong awmin kan ki papi su Kevin tu ni kon no long enroll hong ke bolwin lang be a part of KYS member nong hi win dong again lam kai nyok sa khat hi na zalin tit na jong kan ni tuin ni Romeo hian lang alo le president pa hian lang finance pu hong le nó xây luôn một ngoài lại nó phát khẩn nên là cái gì nó tiện là cái này kinong sino ka kanay na yo namsunga hin YouTubers tam ta em tawin subscriber from ni lang tam ni yang hiwala na subscriber ikilipon YouTubers kit pat bot KYS ahong zan music chun lebi so kewe kyo group ma hi
boy nei han lang ki pa ni han lang pi vi hang le ki tho khom cha ki pa spm ki pa khom se na ta ki del to che hin tu a kele khom na hi no hon za wa hi le ti sanga lin che ding khan to che ding hi win ji a chun hong fasilo hi le ke wa sa hin hu za pe ding wen kan ti nu be